Yojavaya mapulat na makaichina na sulibat saka tuswa kajam naman aurita supui na kainwa sumas imazay to Isaya sulatan imazay to tapuru kato pito sulatan imazay to ita karam patu tapuru kato supatia karam Isaya书17章1到14节。爱chúa kai toa patara itama suku ibu wa cema sama ya tucu uri maparo sunu itama suku saka inyanga ka masang inalan muman uri masang kinariwa nanga parauraut marka inalan syria saka masam papa ujipa nanga ta luang katoa iu maraka luang katoa iu izwa inika uri bisibisin noa chau uri mauri pa kini papa rangzan noa sepasa Israel ki mauri uta kina kuningan noa se tama suku saka tiza nga nuase Syria uri namaya tuase pasa Israel kisya ayakena pasamarau tala popitsura na cemas ibu cemas paramo nga ki madalu nga adaw sa meneka rigu noa Israel timaju na mangwa lakwa uri na sema limansim anga asepasa Israel ki maru jauh ki inumanumanan anga uma nekanu anma anamaya toa uma beriluan libai tau ki inumanan ki mavekilanga tiza toa macai asepasa Israel maru lalau ada anga ta kini kandangan izwa kauringau ai te vavau dici izwana na dosa tiro kanlang ai tai teku dici izwanan sepat lima sakamaya ayakena pasamarau tala popitsura na cemas noa Israel cau no madalu na za adau ki sepeliu marka cau semata na mati cemas sa ki aung ta pas lingan noa cemas na Israel cau ini ngaka uri ki paparanga za mumal toa kina sensenga ki maju papatavangan ini ngaka uri ki paparanga zeta kina senseng nia maju mavana zwa kaka palisyang ta yasari babayan cemas samia katwa papatavangan ta salurum no majalu na zwa adau azwa na kazeng ravasa veliu uri shivarit sa masan cemer anga namaya toa marka inalan noa livi katwa amori cau dinaikan sa berisan ya maju ka mavira-vira toa Israel cau Israel mari mangamun taza na pasilin tanumun cemas maro jerapat anga dimajua na lemakev tanumun lakwa pai masenseng mun toa pinaka masamparawa sa puravuran toa no sisukupan toa marka samyamya noa malian ala ka temaretaremun nuka semevu toa zwa adau sa vuciar sini tarem
ini kamu na uri ki inuman kiami nanga no suraman katwa saituan sakamaya a papu picu-picura na ala-ala nga ki maaruvu wa namaya toa kakudra-kudara na vivi no lava garugu pasi asa nga ta papu picu-picuran ana ala-ala nga namaya toa vivi uri remivu lakwa Cengen no cemas dia maju sa sesacike ranga dia maju maro inubulan beriluan I gadu sivali-vali no vuri lau saka maro dia mia nanga sivali-vali papa vadai na reminiku jarawa no zemet lakwa no malia no ka ailungan ini ka mapacum na maya tutsua uri siserapai no na emal tuata kajunangan na cau aichu kai no cemas tutsua kajam naman asini popatarvan tanuten 转向创造主。18世纪，一位英国的母亲生了19个孩子，其中9个不幸夭折，2个成为布道家。她就是约翰·卫斯理和查理·卫斯理的母亲苏珊娜。要照顾这么多孩子，苏珊娜如何一心一意仰望耶稣？原来，这位母亲在忙碌的生活中，会把围裙掀起来盖住头。在围裙里专心的祷告，这围裙里的空间成为苏珊娜祷告的密室。她在这密室中专心仰望耶稣基督。她的虔诚信仰也带领孩子们转向创造主。在信仰的追求道路上，你转向专心看什么呢？Sinaya tu soka zaman-zaman asini pupatarwan tianutin 转向创造主。Satu soka zaman-zaman asini pakinum tianutin 我的内心或外在生活有什么会拦阻我，诱惑我，使我不能专心转向上帝？Sinaya tianutin daru tiakinum nemi latinana gemalu akinum nem ayakana pasamarau saka kainuli。主啊，我太容易在困难中就放弃对你的爱，太容易一看见新事物就被吸引走，太容易在为事工忙碌时，以为就是在服侍你。谢谢你不嫌弃我这不够坚定又短视的服侍，我愿意悔改转向你，一生专心仰望你。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu soa kajam naman nama kaitin na misa selang sumupu kilaroi toa mana sini pada dekat no ta cemas nama kaitin na 转向创造主 leka nama siswa toa ta parutan ta yau latina na veka remai toa mana na pena oridan ana nama karva toa ta sikudananga toa cemas saka latinana nama sanita lata varong ata kinman pasazua to mana na mati mazai to kacawan ata cemas saka na kuya temaura maya masizua to ata salingan latinana kiumal latinana masanita la varong ata langu to ata cemas ayakena pasamarau tiantin tisu na tiakan latina nama kaya nana di paparanga za paloro to cemas saya kena pasamarau saka latina na suliva tu suat tiakin adavan taja 平安